Kanega dega Nalari News. Idon ban walan sapi, egi kato ganigi kubol badon kam, jonga tayo. La 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 la. It ngam la ambatai kanu nga it yepi. It balay Mynsiem jonga kas ngawling a. Yo dale yak thu se hanga. Nalari war production kersa Pyllait no haka arpau Tarik Nohprah hajar arpau ya ke video album kepala jar kerteng ngahun ke Mynsiem. Ya kene ke jing ruai ngahun ke Mynsiem la ruai dau arsi lengdo ke ibari hun kong sdam bat ke bankan teuran tetiang. Hakene ke video album la ya simbenta ke samla ibadah hun sisa mertongkum ke puron bat uba spandar tungni kum utong shop. Barok kertin jonga kadai badu shamat pong masong asa hamolai kertin misar shilong ni kadai kasin kamanukong ga jonga banga shimenta hakum kini kijatkang nganget ba kidan pun kijung duna reka kerpat na phi kinok kersan ba phin ai Mynsiem lemengi nama kadai ru kasin kamanukong ga jonga ngades pondar thongni na kashnong thepdingan kenyong southwest kasihil district ngadai utrai jonga channel Nalari production kumtang akarpat lem yepi kino kersan open sofa man ajing kersan lemingi kamtam hagri ke musik video kapangin supply chain ha Nalari production yakane ke production ila de registaro na kusnam art kat rew Pyllait shibon Ngahun ka Mynsiem tang mapi. Unjuk ngarubai ngai. It balay Mynsiem jonga kas ngawling a. Yo dale